Adda na sa pulan nila kay ko pagakaran me. Kat adda pa'y bakante ayunit. Amangan no kaya ti sumurot kada kami, Mari Brenda. Ha? Mano ti abang? Amangan no nangina. Parihas mo lang diti pag-abangan tayo, amare. Kan nalawlawa pa'y ijay, kan asidag idayan ti trabaho dagiti asawa ta. Kasta aya. Ay sige man nga raw. Tapno agkakadwa tayo latta, Maritina. Jakmetla kayat dito yun. Kayak adot-dutan ti landlady tayo. Nagalas ti ugali na. Singir nga uray saan mi pa'y ajude. Sige nga Rod, ibagam kan nila kay mo ta sumurot kayon kada kami, no kaya na. Why, nakita ko, hindi pagkakaranda paribirtaw, bakit? Kahit napintas. Gaway, nalawlawa. Kin asidag iti ayan ti trabaho, may kini paribirtaw. Mabalin na pagnaan. Sige nga Rod, agimpa kita yung matan lakay. Ta umakar tayo matan. Jak kayat dito yun, nauma ako. Wow! Nagpintas matan dito Mare. Naglawat ti arubayan da. At dapay basit ako dito'y amabalin apagistambayan. Day tamot ti may sana gustuak dito'y Mare. Nalawat ti pagtaray-tarayan nagiti anak tayo dito'y. Kan upat layo ni ti papaabangan da. Sana kasi tinagapuan tayo ang nagado ayo ni ti papaabangan da. Iso ang nagado tayo a borders day jay. Nagmayat matan. Asidag pa'y ijay ili ko naman. Wen amara eh. Ina! Ah. Hindi ka man ba kayo? Takitaan to'y ginatang ko abag mo. Magustuhan. Ay, mabitla ang Mare ah. Ay na, adaman pa sa lubong ta asawa ko. Sige. Ay, sana all. Ay, sana all. Adda ka na yun pa sa lubong ti mister na no sumangpon. Apay, hindi ka matagtagaray, bakay? Kaslan naliday ka. Di mo sa magustuhan, dahil ito yung makarantay, balay. Magusto klakay. Iso na lang ta. Ay, adda manin pasarabo ni Pariberto kin ni bakit na. Anya ko nam. Anya? Ninginaan abag. Ha? Impakita ni Tina ti presyo jay bag na. Nagnina. Agbalor iti 5,000 pesos. Ha? Nagninam mo deta bagay? Kasla mo preso ti kaldingay. Unangam nagpintas. Duat isipor na. Kun adapay isling na. Ay, kaanon to nga ta makapagbagak iti kasjay kapintas. Pasigmat alalakaan kun lokal dagiti bag ko. Ay na? Sana dagita ti importante, bakit? Maumaam tumula dagita. Kan, di makabalan agumatang itikas ta kangina. Bab! Apay ngay ni Berto. Kabailan na mo ti gumatang para kinibakot na. Kat agpada kayo mo't iti sweldo. Kabailan mo't kumaan lakay. Ay, kwa. Sana dagita tinapatag kanya kunamay. Kaya maiturad ti gumatang itikas ta kangina. Bag! Baybayami na Di ka tumutulag kadakwana. Ay, wine. Nagsweldo kam kaya mahin. At iti sweldo ba kay? Ay, dahito laang. Nonya mayawak kang kakayamanan. Umdas mo dahita nga allowance tayo iti 15 days. Ay, Mala, idulin mo ki. Dahil ba kay? Tayong kanto makichin. Dahil tumbigan. Maritina, umayak man. Simbra kaklatan tanakalukat matiri daw yun. Ay, Mare, kita man day to. Kita Ala, nagpintasan awalit dayta. Wen, kadwa jay bag ko ginatang nila kay ko. Ay na, nagmayat sika. Naglukay ti siper na numalukatan. Ay, naimbag man. Barbaro man ang tiwalit mo, Mare. Ay, no kayat mo, itid ko kan kantay daan awalit ko. Daytan, kukwam daytan. Ay kan, agyaman nakmanan Sakmatan ti pangtidam kadagiti daan agamit mo. Ay, katalaga kasta, Mare. Mabalin ko kumanga ilako iti online daytang masyanak magkang ka. Iso nga alamon, kukwamon. Ay, agyaman nak Maritina. Naimbag ka pa'y,
Takanayon na ka nga igatangan nila kay mo. Ngam siya, pulos. Kandi na ititid amin kanyak ti sweldo na, Mare. Nabayagan akas na. Iso nga ang problema, Ni, apay nga eh. Kano siya kakumpleto mo ti sweldo nila kay kung rimit na kanyak. Kalpasan na may rimit na, ikakmutan iti allowance na. Ay, agpaliw ka, Mare. Amangan mo no da sa bali apang pangtadan nila kay mo iti sweldo na. Ha? Kas tanga-tangag paisaw? Ay, agpaliw ka, Mare. Amangan no iso adi na ka maigatangan iti gamit mo. Taamangan mo no da sa bali nga igatkatangan na. Anya? Ay, narikan ti kasta, Brent. Ay, di ka pa'y lagsang sangit, Mare. Palutputom pa na imbag di asawam. Paliiwam pa'y. Kano na panagnakam apod no ti atap ko, sakan to agsangit. Mariknak nga minan ti sakit ti maisukat, Mare. Apengay nga tano bilang lang. Katawan mat ti amo kapag kurkurangak kan kwa na. Nalaingak mat nga gluto. Kanayon mat anabanglo. Kan nadalos mat ti panaglabak. Ngalala, paliiwam to pa na imbag di asawa, Mare. Inso, ibagamantag paiso kanya. Nagpaiso nga? Maumuma ka din kanyak nga asawam. Nga may datang abagbagamay. Sungbatam ti saludsud ko. Na, Maumuma kan kanyak nga asawam. hapay ko maumakang kay. Kaya ayateng ka. Kap na kang kang asawa. Inso. Saan man atila pang panunutan? Amo abisyak iti trabaho. Diya masangot ag babae. Maturog taki ding. Tamasapak manan nga agtrabaho intong bigat. Ada meeting medyo opisina intong bigat. Ala pa kay. Good night. Kinitak ti wallet na itay. Ngam 300 matlat karga na akwarta. Papapil mat dagi karga ti wallet na. Pudno nga tatimbaga ni Maritina kanya. Nga adda sa bali apang ipanan na iti daduma sweldo na. Tano kwenta at ti sweldo na. Kagudwa lang ang tititid na kanyak. Pangipanan na ngay iti kagudwa. Apay nga imay ta dito'y mo, Alberto, lakay. Anya taramidan ta dito'y. Ditoy, sumbrek ta ditoy. Ni, pagtagilakwan mo titiril-rilo dito'y lakay. Wen, daanan tarilong bakay. Isu-asu ka tamon. Ay, talaga? Ay na, talaga nakadungdungo kang asawa, Berto. Agyaman na ka. Ala. Mangpili ka niti kayat mo arilaw, tagatangan ta. Urean niya arilaw. Basta, kabalan ti budget, Sige, agyaman na lakay. Lukatam tinsang pagkubakay. Ha? Anya day talakay. Ay, lukatam Blouse mat day toy. Wang, ginatang ko para kang ka. Ha? Saan mat nga agat brand nyo ti angot na? Sana talaga tawag-wag. Anya? Isu nga ano som alaban bakay. Taga wag-wag. Angam kiday, napintas day tablaws. Bagay mau. Nagpintas mo tablaws mon, Mare. Kabarbaron saa. Wen Mare, kabarbaro alaba. Ngamin, wag-wag day toy. Ha? Ala, ay sus, di kagpadbado iti kasta, Mare. Maakaran ka itang lit. Awan mo't angot na day toy, Mare. Awan pa'y itaang ngamin to nagbaybayagan dan tumangot mon. Napadas ko ngamin idigim mata nga kiti kastakot. Bimbang si tikilikilik. Saan mo't siguro nga amin, Mare? Adala siguro dagitay na ilaok. Ngam saan nga amin? Basta, no siyak manjakon. Nadidigra akon, Mare. Unay mo da jala kay mon. Di na pa'y maiturad mo ti kumatang iti brand niyo. Manomot la ijay multi-brand niyo kakastangay. Sa nga ribo lang. Apay, sagmamano da itaya. 80 pesos ka no, Mare. Ay na, una yan. Nagkirmuta talaga di asawam. Uno saan? Ay,
Ang mga nupod no ti atap ko, Maray. Andan samo sa bali nga igat-gatangan na iti brand nyo agamit. Pinalutpot kun ti asawak, mare. Awan ka no, mat babae na. Apay, aklunan na nga raw. Ha? Daya mo mga klon iti basol na. Isa paliiwa man na imbag di asawam. Sa bali ti madlaw ko kang kuana. Imutan na kakang asawa mo. Agpadada mo ti sweldo kan nila kay ko. Nga mapay nga kasta lang ti magatang na para kan ka. Nag-take out tak iti pangrabyan tayo. Tapno di ka naglutaw, bakit? Ay, wen man lakay tani. Nabambanuga ka naglaba. Kay ibagam, no di mo kabailan, ta mangalata iti katulong. Ha? Apay? At daom da sa panangdan ta iti agbalin na katulong aya? Ay, kada. Ay, sige mangarod lakay. Tani, nabuslon iti bano dagiti anak ta. Sukat dala, sukat. Sige, tayo bakto tayo ikit ko akasinsin ni tatang ko. Aglibak iti trabaho, tasukunag ni ikit ko. Nakalib mo ni Pare Berto iti trabaho na bakay? Wan, tamapan na kanusukunan tay agbalin a katulong da. Ha? Ay, mangalada ka no katulong da? Wan, inso. Ay, sana all may katulong. Agdayta ka man, ay? Umapal ka man ako na, kan? Nagmayat nga min tibiyag da Maritina. Nanamay, agkatulong da pa yun. Apay, di mo kabailanan ti agtrabaho dito'y balay, bakay? Ibaga man, di mo kabailan, tagik kata kun iti trabaho. Ta siya langan ti para balay. Kasi ka mo ti agtrabaho para iti pagbiang tayaw. Kaya mau, Ah? Ay saan Awan mo't pagtrabaho. isungarog nga anusam ti para balay. Aganos tapay lang, bakay? Lakay. Hindi mo papalan, ti nyaman na makikita, miti kumarem. Biyag na dayta. Kasta ti kaya dang aramidan. Nukas na. Saan pa'y anagawid nila kay mo, Mare? Ay, saan pa'y nga rod, Mare Brinda? Madanaganak. Sapay jak makontak ti cellphone na. Amangan ki din danda ka sa napasama kiti asawak. Jak pa'y kaya ti mabalo, Mare. Sanak pa'y nakasagana. Ha? Ay na, saan mat siguro, Mare? At dala siguro nakataktakan na. Hala, sumret ka, nante. Ay na, nabando ka nagbiyahe. Ay na, agyaman naktada kayon. Ay nagdanag akiti husto, Berto. Ay, pasensya ata na eh. Awan signal iti lugar da ante. Ay, win, isaw ni Antinilya. Ante, ni Tina. Makino makman, Berto. Sige, ipagpabalayon, ante. Ni, kunak man nun ni auntie nati ti ayabam. Awan ni ante nate. Agsaki mo igayam. Iso nga ti ipag na ti inayabak. Ay, kasta aya. Ang akin lugan iti inusaryo ngay. Kay lugan ni Antinilya Ha? Nagpintas mo ti lugan nan? Agbingay tayo ti trabaho, Tina. Di mo ipatrabaho abin kanyak, tabakatakon. Diyak kaya ti mabanog. Ha? Agluto lang ti aramidak. Sikat aglaba ka nagdalos. Ay, wala, ante. Basit la ti sweldo ka na kayo. Iso adi kag reklamo. Apay, saan nga imbaga ti asawam kan kada ita? Ni, saan mo't, ante? Basta agluto lang, taramidak ditoy. Nakita mo, di katulong da Maritina lakay. Why? Sosyal na katulaw. Tadi alahas. Kan adda pa'y lugan na ko Nakita di lugan na. Nginginain alugan day jay. Mamanumot ti kasta. Katulaw. Di alahas. Kan nagpintas ti lugan na. Wan nga ron. How? Kan kasla dun niya mo't ti panagsasauna. Kaslamot iso ti bus. Tadakkel ti buses na. Di mo pakibiyangan ng ida. Tanariga tayo makibibiyang. Kung di ka umapapal ka na kwada bakit? Masakit ti kabsat ni Antinilya bakit? Isa umapan mikitaan. Kuyugag, tapno ada kadwana. Anya, aglangan ka man iti trabahom? Nakalibak. Talungal daw ti live ko.
Ikuyog na kayo kung makadagiti anak ta. Ang madamat klase ti inauna nga anak ta. Nalaka, nakayulatan at mapan lakay. Ha? Ay sus, nalipatak mo ti cellphone ka. Agsublita iti balay. Anya, apay, amo ni bakat mo ti password ti cellphone mo? Awan password ti cellphone ko. Anya, ay sos, delikado. Sublian ta nga roon. Umano kayo! Awanan kayo, iti bay! Lakay, agap apa dagiti agasawa. Bayami ta, Di ka makibibiyang ka nakwada. Nagalas na namin yun! Nabasa kami ng conversation ni iti Ay. bagat sa kabit mo. Antim kong kunam kong kabit mo magaya. Ay, sus. Lakay, addan samot relasyon da pari Berto kanjay katulong da. Hindi ka makibibiyang dita. Lilaw na! Umay ka dito, ta mga numakita da kang agsirsirip dita tawa. Napananda nga rudan, Maray. Pimanaw da na iti babae na. Ala, kasano kayo nga rudan kadagiti anak yaw? Di ka kadagdarom? Saanan? Basta ito na ti pagrabangan na kadagiti anak na. Ala, jakla impagarup ang maaramid ni pari Berto ti kasdyan. Nagsakit, Mare! Nagsakit! Mala, sumrek kayo kadagiti anak tabakay. Ha? Akin balay iti daytoy lakay. Nag-cute mo din abalay. Saan unay adakkel? Ngam nagmayat ti pan nakaaramid na. Balay tayaw, bakay. Ha? Ay, di nakman rabakan inso. Anya abalay tayo ng ibagbagang. Kaya umay, balay tayo talaga. Magustom ka di mo ilaan. Launay Ngam, kasano anak kabalay tayo iti kastaw? Dito'y tinanapanan ti daduma aswil daw. Inlimod ko, tinaramid ka. Takayat ka sorpresaan. Anyan, jakla impagarup lakay. Ay na, nakasingsingpot ka talaga. Sorry lakay Pinagatapan ka iti madi. Ha? Impagarup ko no adda babaim apangip-ipanam iti daduma asweldo. Ngam saan mo't gayam? Sorry, no inapapalak idi ni Maritina. Gaputa ka na yun arigaluan nila kay na. Ngam timot gayam babae na abak nang tipaggap-gapuan ti regregalo na kinibakit na. Sorry alakay, no imbagbagak nga imot ka. Bay-baya amon, dayta. Diya ngaming kayat ngagnanayon nga gababang tayaw. Di kayak kao, adabukod tayo abalay. Iso ngayong karigata nga inyornongan da ito ibagay. Natulagan ti kasarmi ka ni Ray. Umay kayon tuwa ka ni JR. Sa dino nga ti pakaangayan ti kasaryo. Agawid kayo kad ije probinsya nga agkasar? Sana? Agkasar kami iti may sa hotel lito'y syudad. Naimbag ti kasjay tapno malpas ti kasar. Awanan ti adupay nga maramid. Saan kami unay amabannog? Ay, Angam, nagasgastos mo itno kasta ti mapasamak. Urayan Ti importante awan unay paka-estresan. Sa bagay, matkit di Naimbag ka na kayo ka ni JR tanalpasan ti kasaryo. Wen nga rod, urayak langan ti panagsikugkong. Inton agsikugak, agsardengak ton nga trabaho. Uray syakmat Kasta titulagan mi ka ni Ray. Nagpintas mo na ito'y design ti hotel na pagkasaran ti gayamaw. Wen nga rod, kinay kayat damot ti kastoy, ngam ti agawid da ije probinsya nga agkasar. Ang mga dakal ti magastos da ditay. Mas makatipid da ano ije probinsya ti nagkasaran da. Ay, among mata ni Kristal. Adda so social dayjay agayam ko. Kaya kumulagi simple a babaya kas keng garuksan. Ay na, mangruginsan ti panag-entrance dagiti sponsors kan abay. Ay na, excited ako na makakita ka ni Kristal. No kasta, dito kayo mat apartment apag-abangan mi ka ni JR nga agabang, Kristal? Wan, iso timbagak ka ni Ray.
Jak kaya ti apartment apag-abangan na tawan amok ijay. Ay, nagrigat ti awan bukod adaga dito syudad niya. Ay, ano san ti agab-abang? Kaya tanya ngay nga ron, awan maramidan tayo Ti importante, ada pagbayad iti abang. Kano kayo nga ron mo umakar ditoy? Agsapsapol niya rin iti mabalin maarkila alugan. Nasayaat mo't nga rod. Tapno agkaarobatan taon. Kasanaw, komportable ka mo lang dito yung kwarto napili. When nalawlawa nga amang daytoy ngam ti abangan ni Roxanne. Una nga nangingina mo. Ura yun Ti importante, komportable tang agnaed. Anya nga tanong si kalatan ti makamong agisimpa dito abangan ta. Tas umrekak iti trabaho. Nagadun tilangan ko. Ala nga rod, sana balikan niya. Tamabalin ko pa'y nga i-extend ti bakasyon ko. Naglawam at gayam akwarto ti inabangan nyo. Wen tatlo komportable kami nga agasawa. Ay na, manginaanak ngamin no kastoy kalawa ti abangan mi ka ni JR. Iso nga anusan min tinalipit. Ay kat agsasabali tayo agayam. Amok mo't akabaulan ni Ring abangan daytoy. Sabagay mo't kit di No kabaulan na lakit di. Apay kit din asaan? Apay, saan ka di mo't akabaulan ni JR? Nakiasawa ka ngamin kumamot Jay medyo adak kabaulan na mo't. Tapno medyo kabaulan na kamot. Nga ipaayan itinaginawa nagbiag. Tinapatag kanyak ay ayatek ni JR. Ken ay ayatan nakmay. Agsalukag kami tapno guminawa ti biag mi. Ay katala ang aron. Ano sam no anya ti kabaulan nga ipaayken ka ni JR. Amom lakay. Diyan mo't gayam nalawa a kwarto ti inabangan da kristal kan ray. Anya? Di pa ka kaslay isang ti trabahuan dan. Nagngina abang. Win nga rod. Ay no siya, masaya nga nak. Ano sa kun ato kwarto ta analipit, ta duduhatang may. Kaya na agor nung tamangki day. Tapno adan tumabirukan ta anala kaaloti ka gumatang ta. Uray sakto la pagpatakderan iti balay. Day tamot lang ti plano klakay. Iso nga ano santa ti agtipid. Ay bakay. Ano santan no anya ti adda? Anya? Masikog ka man? Wan nga ron, una yan naggranata. Naggidan ta, nagsikog. Win nga rod. Mayat matkit ni Tapno agka-eskulaan to, dagiti anak ta. Anya nga iti kayat mo nga umuna nga anak mo. Uray anyamot kit ni Angam, kayat ko siguro. No babae ti umuna nga anak ko. Ay, uray siya kayat ko mat no babae ti umuna nga anak ko. Anya? Naggiddan kayo nagsikaw? Ay, wan nga rod lakay. Mayat tadan to kagiddan ko nga gatang iti usar ti ubeng. Inton dakelan ti tiyan mo. Agsardeng kan ngagtrabaho, Ay, katwan alakay. Agbalinak ton full-time housewife. Basta sikat ti makaam mo agprovide iti kasapulan mi iti agbalin baby ta, Ay ka siyempre mad Anya nga, iti gunggunak mat apadre di pamilya. Nakaawag ka mat, anak ko. Kumusta kayon nga iti asawam? Nasayaat kami mutlata, nanang. Imawagak, ta ipakaamok masikuga ko. Ay, kablaawan ka, anak ko. Maragsakan nakparaken ka. May sakanton nga ina. Wen nga rod, nanang. Medyo agnervyosa. Excited ako na makakita iti umuna nga anak me, iti asawa. Nala, tainton dandani kan aganak. Umayak di ta syudad. Tapno maisuro ka kadagiti rumbeng aramidam. Alaman nga rod, nanang. Nala nga rod. Kanay, anan nadama ka na yun tibagim kanta si Kugmaw. Nalpasan ti ultrasound mi ni Roxanne. Agpada babae ti anak mi lakay. Kahit kasano nga rodahin, agatang kayon iti usar ti ubeng? Wen kuma, nagtulag kami ngagkuyog kami.
Agan anad kayo nga raw iti irororyo. Di kayo una agbambanog. Ti kabaalan nyo lang abit-bitin ti gatangan nyo. Sana bale, agsubli kayong tumanan Nagngingi namot dito imayan ta paggatangan iti gamit ti ubing, Kristal. Di mo kumatagi sayangan ti igatang mo iti usar ti anak ta. Saan mo't akas ta nga? Angam, manuabulan lang mo't amausar na. Nalakamot amadakkalan ti ubing ti bado. Ado mo't tinalalaka apaggatangan dita. Anya ka kadi, dito itan. Saan ka kadi amay-ayo kadagiti apadbado? Nagpipintas ka naglalagdada. Ay na, pasensyakan Kristal. Angam jak kabaulan ti presyo ditoy. Kastoy langan, agtulag ta mapanak iti sabali apaggatangan. Agkita tanto laangan numalpas na. Tagiddan tanto nga agawid. Makamu ka man laangan. Siguro agkurkurang ti ititid ti asawam asweldo na iso akasta ka. Kita mga mindagita suot mo Di ka pa'y mo makagatang iti barong arwatam. Di ka mga min nakapili iti galanti mo basita na kiasawaam. Anya nga'y, nakagatang kamot lang. Wan, Kristal. Agawid tan. Amangan no maabutan tay ti tudo. Anya, nabanugak kan mabisinak. Intapay mo mangan Anya? Agtaksitan ta agawid tan. Ijay tanton amangan. Ay, gastos laang no mangan tapay lang iti restaurant. Ay, unay kamutan, Roxanne. Sobramot day ta, kinakuripot mo iti bagim. Ay, pasensya kan ang agtip-tipidak. Maasyanak mo't iti asawak nga agtrab-trabaho. Diyak kaya tagastusan ti kwartana. Apay, agungat? Saan mo't siguro? Ang mabain. Ay, pagrebangan da nga ipaay ti kasapulan tayong asawa da. Apay kumaamabain ka ngay? Ay, pasensya kan talaga. Ang ijaya kon balay amangan. Mabati ka nga rudan, tao mo na akon. Mangan kalatan amay maysam. Ay, asino nga iti kadwak amangan ita? Jakmat kaya ti agmay-may sa amangan. Ala, agawit ta nga rudan. Ay, masurunak. Makapaawan gana sa kadkadwan ni Roxanne. Tapay mo't bakit? Sobra mo ti kinakuripot na. Permisa mga mga agrig-rigat da. Apay anak ko nam tikas ta. Saan na akayat ti gumatang iti naggatangak iti usar ni baby? Sabali ti naggatangan na. Tanangina kan no ti lakoy di naggatangak. Idinalpas kamen. Kunak amangan kami pa itamabisinak ken nabanugak. Madinakit din. Awan samet kwartana. Ay, panawan nakket kanun tamanganak amay maysa. Kanya nga rod nga ti mabalin no awang kwarta na. Anya kay ti serbi ti asawa na. No saan na amay ti kasapulan ni Roxanne. Basit siguro ti sweldo na Ay, jak impagaro pakas jay ti na asawa ni Roxanne. Di laki nagpilin iti kasken ka. Anya ngay. Nabayadam ka di amin ng abilta. Mala, nagsagana ka man tarong muarta yaw. Iyag mo ni baby, ito baat. Sige, adtoy. Why? Inayadam ha. Ay nga. Aywan gayam. Nagchat ni Kristal. Intaray damutan iti ospital itay. Ngam iti private tinapananda. Jak amu no nakaanakan. Dandani naggidang kayo nga rod, anak-anak Wen nga rod, lakay. Bakit? Ilala ko da maganti bakanti aluti, di ta si dagtayaw. Anda urnong ko, ngam kurang paymay. Pag nayunan tan, san ti adda kang kakwarta? Ay katuan lakay. Iso nga rod apirmi ti panagtipid ko. Tagur urnongak para iti maigatang ta iti lote. Kumplito nga rod, tayo urnong kaw. Tapno saan ta maunaan. Gatangin tan. Ta sa tamanan agurnong iti pagbalay ta bakay. Sige lakay. Ay na. Maragsakan Addan ton lote ang mabalinta apagpatakderan iti balay ta. Numagatang mo ti ibagbagam. Una bakay. Inutin ta manay na patakdaran iti balay ta.
Kabalang magaya mapadigusan ti anak mo. Ikarkarigatak nanang. Angam ididamo, dua kami ka ni JR amang padpadigos. Tultulungan na. Apay, di mo kaya tag na di probinsya tayo aya. Tapno saan asayang ti pagababang niyo ditoy. Ibagamlatan iti asawam ta sarungkaran na kay latay di balayan. Kaslakay kayat ko ngamin dito yung syudad nga agnaed kami, nanang. Ken, adan nagatang mi alote. Inutan mi manen apatakderan iti balay mi. Ay kastaya. Ay kat imbag nga rod tanagururnong kayo gayam. Sa dino nga iti panginrolam iti anak mo, Roxanne. Itilatan pagadalan akaasitgan dito ayan tayo. Si Kangay? Isumala kanya ko na. Ay, nakagatang kan, iti usar ni Sara iti pagadalan. Saan pa'y? Si Kangay? Nakagatang kan iti usar ni Rochelle? Saan pa'y? Agid dan tanton Amangan no iti nangi naman nun ti paggatangam. Ay, jak ka ba alam ti presyo ijay? Ay na, pati ti anak mo imutam. Di mo pa'y mangamin may gatangan iti usar asan at tinipid. Kat anya ngay nga rod, marigrigat kami mat adadakkel na. Kan saan mat nga agreklamo ti anak ko? Naragsak mat lat na, no adagatangak nga usar na. Aging ga ita, agrigrigat pa'y laang tigayem ko. Pati ti anak na, di na pa'y may gatangan iti original mga usar na. Ay kat amangan no saan pa ang imato ate sweldo ti asawa na. Kat, kasta dalatan tong palbiag. Karkaron nga agrigat da ata dan anak da. Anyat pa kasi kuram aya. Kanya nga nga rod, no iso ti kabibiyag da. Ay, masikuranak nga rod no iso ti kadkadwak. Puro tinipid ti amuna. Ano sa mo nakan kadwa Anya nga rod. Urayon tan nga agritira dagiti anak ta. Tapno saan tan nga agsubli-subli dito'y pagadalan. Wanan sayang pa'y ti pamasahe. Mabisinak pa'y kitin nga guruuray. Ay, mapantamangan iti kantin dito'y apagadalan. Si kalatan ti mapanmangan. Dito yaklatan waiting shed. Ado mataglaklako iti fishball iti aglawlaw. Umanayan apamudpad ko ti fishball. Ay, unay kamatay. Ay, makamu ka man langan. Ngam siya, talaga mabisinak. Mapana kon iti kantin. Manganak nga ure may maysak. Adan urnong ko bakit? Rugyan tan gatang iti materialize. Ay katwan lakay. Iti kasta, marugyan matan ti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Ay na, nagdagsan ti agabang. Nagdakkel ti gastos no kwintaem manipod nagabang ta. Ay, wag nga ron makaangis tantong bakit intun addam bukod tayo abalay. Dangatamat kristal, lakay. Siguro, adamat ti nagatang da alote da. Amangan no agdoble pa iti kadakkel ti nagatang ta alote. Mabalin na kasta sigun iti istorya. Dakkel siguro ti sweldo nila kay na. Tako na mga puro original lagi ti gamgami na. Wen nga rod lakay. Adamot laapal kung ano maminsan. Ang anyangay nga rod. Tinapatag, makabalay ta. Basi lang ano sa bakay. No makabalay ta. Makaginawa tamad tayo. Ay, unay matan, Roxanne. Awan laki may gatang mo iti baro at tsinelas kan payong maun. Mabalin pa'y mat. Saan pa'y mat ang nadadaal to payong kan tsinelas ko? Wen anya ta itsura mon ngay. Arig mo pa'y mat yagpalpalama. Madlaw adaanan ta tsinelas kan payong mo. Ay, anya ngay nga rod, kat narigat laang matibiyag mi. Imbagkan ka tamagatang mo amin akayat mo. Wen tadi mo mat pinili na imbag tinakiasawaam. Adamot may patpatak der abalay ti asidag ta bakit? Wen nga rod lakay. Akin balay nga ta iti dayta. Uray lang kumakasta mat ti may patakder ta. Pakalaan ta nga iti paggatang ta iti daga. Kat kaslak, kurang pa yun ti sweldo.
Ay, kat anya kay nga rudla ka, ay kat ado mo ti paggastusan. Imbag lang matibiyag tan ngam tibiyag daroksan. Nasuswerte akmatan ngam iso. Iso adi ka rumanikla mo akasta no marigatan kang agi budget iti sweldo. Tada pa'y basbas iti sweldo na ngamiti siya. Kita amday tamay patpatakder abalay Roxanne. Dandanin malpas. Akin balay nga tamot iti dayta. Ay, aday bagakan ka. Ang di mo kumauy-uyawin taday tala ang tinabalinan mi. Sa anak namin nakasken ka, nga ado ti kwartana. Anya ka nin ti magbagam. Balay mi ka ni JR dayta. Uray basit lang abalay. At least, saan kami ton nga agabang? Siguro, da kayo kanire. Nakagatang kayo matan iti lote yo. Ang mga no agtriple pa'y iti kalawan ha iti lote ang nakaipatakdaran ti balay mi. Ha? Ay, kwa? Kaano kayo ngaymot nga agipatakdar iti balay yo? Siguro, agururnong kayo pa'y tamangan no dakkel abalay ti plano yung nga ipatakdar. Ay, kwa? Ay, sige, agawid ako. Bigla mo na simakit ti tiyan ko. Sige, panawan ka pa eh. Payakas lang may kulkulang ka bakit? Naunog ti pampanunuto ma. Apay, da problemam? Kwa, lakay. Pampanunutok no kasano anak ka ornong daroksan kan JR iti pinagbalay da. Apay, anda balay dan? Isuda kayam ti akin balay iti may patpatakder. Anya? Amang ano nagururnong da? Iso kung na makastaunay ti panagtipid da. Uwan nga rod lakay. Siguro, no tinulad ko kumamat ni Roxana nagtiptipid. Ang mga no dadakkel pa ngam ti balay da ti may patakder ta kumamat. Nalpasan ti balay mi, gayam. Awisan da kayo kan nilakay mo inton Domingo. Ta ipa-blessing min di balay. Tapno mabalin mi motan na pagyanan. Kasta ka di, gayam? Sige, umay kaminto ka nilakay ko. Aywan, manungay mo tinagastos yu iti panagbalayaw. Ha? Ay, kwa. Kababain mo't no ibagakan ka. Ta saan mo't unay adakkel, tigastos mi. Gayam, apay ngay, itatamakagatang akon iti karni asidaan mi. Jak mo't mauray agumatang kan. Uray basit nga ikan kan natanglaang tigatangak. Gayam. Ne, apayan gayam. Ay, naikat ka di ti asawam iti trabaho na. Ay saan gayam? Angam, kayat kalaang atuladan. Kayat kumatan ti agurnong. Ha? Apay? Awan ka di ti urnong mo? Ay napulos gayam. Iso nga rod apilibak kan ka ta nakaurnong ka iti pinagbalayaw. Ti daduma kat urnong me, idi awan pa'y anak me. Saan kami mat anaadaan adagos iti anak? Dua kaming agtrab-trabaho idi. Kat siyak ti mangururnong iti sweldo mi adwa. Ay, umapapala ka talaga kan kagayam. Siya ka saan nagururnong. Habang kami pa'y laang aging gaita. Saan pa'y mat anala daw ti amin, gayam? Ay, uwan gayam. Manipod ita. Agtipidak matan. Ay, jak kayatan ti agbalin na barayuboy. Tatang anak aksan. Nagsakit no na ititian ko. Nay, apay, kabulana mo na ya, lala. Huwag tatangay na. Agsikal nga talagang titian ko. Ay da, apay, di mo yung pagbaga nga itap no natulag ko kumadya pangiluganan ken ka mapan di ospital. Ay, sapay, awan da ita. Ta nakabakasyon da sa nga pamilya. Tatang, kay mga yaban na iti sabali. Ay na, sino nga tati maayaban. Nuniing kaw. Nadadal mo jelugan na. Nimot kan raw. Agrayuma.
Hangover ni kumpare ka bantaw. Darasan niyo, mahulaw ako. Nagsakit tiyan. Malala. Ay, mabit lang araw tayo nakaagbiro iti pangilugan na ka. Ay, napanan nga minday dyan nga inamaya. Amuna ka bulanam. Ngayon pumanasyar pa ilang. Lalakay, timpas ngay mo anak ka. Uwan nga rod, nanang. Kahit ayan tinubyaw, amuna anak-anakan. Kaano ngay nga umay? Ibrek ko na, di kalma, nanang. Anya, apay ngay. Sugador mat gayam tilo ko nga lalaki. Natiliwak nga agsugsugal. Kat gapo iti kasusugal na, nagado ti utang na. Nautangan na kano amin nga karuba na. Anya, Iso nga imbrek ko na, nanang. Ay, agbalin nga ron a single mom ti anak ta, no kasta ko rin. katun na. Anya pa'y ngay. Sa bagay, may ating tigas dyan, ngay naramid na. Ti panangisina na itinubyo na. Tanarigat ti sugador ngagbalin nga asawa. Milakay. Uray saan ang makyas asawa ti anak ta, no sugador tumilang. Kaasi nga rod ti anak mo insan. Tawan mabangunan ng ama na. Ure awan mabangunan na nga ama, basta sa anak ng agsagmak iti sugador nga asawa, lete. Ha? Kasla kanya ma, sugador di asawam. Iso nga na ilumlom kayo iti utang. Tanukas di nga maabak at umutang iti pagsugal na. Iso nga konsumisyon ka, di ba? Ha? Un nga rod insan. Iso nga mayatan ta agbalin nga single mom. Ngam ti lifetime nga konsumisyon na iti sugador nga asawa. Sige, sumrakan ito na mo nga balay. May sauro. Agyaman ka, lala. Umeka tayama mo kakadagiti dadakal ko. Kasanaw, tulagan tayo kadain, ti pa nagkasaryaw, lala. Sauraw. Saan pa, nanang? Ag-am-am mo kami pa nga naimbag ka ni Sauro, Di ba, Sauro? Ay, un na. Liklikan nyo nga rod ti agkuyog, tapno saan kayo mailawan. Manya mo dahi tangay bagbagang bakit. Kasanuda nga ron ang makapag-am-am mo anaimbag, no di dagkuyog. Kat day tay dudwada ati kayat kwa sa uwang. Tanay, amumet ang nailawan ti anak ta iti damo. Iso nga damay sa nga anak na. Nanang, hanak nga nailawan. Siyak tinang isina iti ex ko. Saan nga iso na? Ay na, parehas metla day ta, anak ko. Di kay madyan gana na. Ta diak to loko ni lala. Uray dusaan diak, loko ak ti anak yo. Wan, kasta ti kinapudno ka ni lala. Sauro, masikugak matan. Anya? Akat, mayat Adyan ton anak ta. Kanayon nakmat ngamin nga iawid ito balayo. Anya nga yung garod. Nakalipata nga rod. Kan adihaditan. Iso arumbang lang nga agragsak ta. Sana balaya tayo kasarkamat. Tulagan tayo kay din ati kalay sa ta. Sige nga rod, sakati makaamo, Sauro. Ne, adyan ni parepetong. Ang dagasan na kon. Agbati ka pa dito'y bulayin niya. Uray ta adamat ni nanang akaduam. Papanam ngay. Mapang kami makidaya di banger nga barangay. Ning ka maturugan, lala, rabeen. Urayak ni Sauro, nanang. Ay sos, di mo amono ka asumangpot day. Iso maturog ka kiden. Mapuyatan ka lang amang uray kan kwa na. Rinugyan naman nga minan ti sigod nga ramid na. Kunaklan magbalbaliwan, tada ka na nobya na. Ngamrimwar man matan. Iso asiguradaw, duawan no talungal daw ang agpukaw dayjay. Tamapan man na nagbartag. No kasta, sigud nga mamartag ni Sauro, nanang. Wan, balasang ko. Ay, kunaklan magbalbaliwan. Nga may mawag man di kasinsinan. Nabarbartag ka naman na ni di kasaran. Anya?
Numarugyan na ta Ginoo, mabayag sa agawid. Iso maturog ka kidin, balasan ko. Lalaki man ang timpas ngay mo, lala. Wan nanang. Kat anyat plano yu itinubyaw manakaw. Awan pa'y kadiunong na aya. Sinina ako na diyang asawro. Anya, apay ngay. Artak mat. Uraw-awan Urawan asawak no artak tumatlaang. Diyak kaya tagsagmak iti bartekero. Anya, kat adan anak yu. Kaya't mao nga awan manin mabangunan ti anak mo nga amana. Kaya tiyo ay nga agsagmakak iti bartekero. Kaya tiyo nga akong konsumisyon nak iti agnanayon. Kasanon nga nubugbugan nak to. Lala. Iso nga didakman pilitan nga makikasar iti artak. Urawan mabangunan dagiti anak kong amada. Ayos lang kanyak data. Kabalak ti agbaliw para kadagiti aginak, nana. Agbalbaliwak. Basta sana kasinaan ati anak kayo. Ay, nilalati ka sa rita, baro. Ish, kinasarita nga ron ngam talaga nga di na kayat. Iso adya kayo man ti makisarita kan ko na. Sige, tapadasak akasarita, baraw. Nakasagana ka nung agbaliw ni Sauro para kada kayo nga agina, anak kaw. Pati anyo mat. Imposible ang agbaliw dayjay. Awanan na ito lang nanti kinabarte kay na. Iso nga jak kayatan. Amin atao, anak kaw, kat adakarbangan na ngagbalbalay. Apay no ikam iti may sapay atyan sana. Ay, apay aya apilitan ni Lala makiasawa iti di na kaya. At dakarbangan nang agpila iti pakiasawaan na, taiso ti makidin na, saan asika bakag? Ay, kaasi manin nga rod, ati may kadwa nga apo ko ta. Tawan manin mabangunan na nga amana. May mayatan ti kasta. Ngamtiag na nayon nga kung konsumisyon ti anak ta. Naimbag pa kit din ni tatang tamaawatan nak. Thank you at tatang tamaawatan dak. Diyak ngamin kaya ti agsabay ti artak. Ta sigurado nga depak to ti babawik. Awan! Kan, siyak ti tumakter nga ama dagiti apo ko tabakit. De siyak ti awagan da iti daday no da ti problema. Nagbiit ti pa naglabas ti aldawan niya, ulitag. Duwan ti tawon ti inauding anak ni Insan Lala. Ay, wun nga raud. Ay, naapo nagwawalwal da sika. Daddy mo ti awag da kada kayo, angkal. Wun tawan mo nga raud amada. Siyak ti ibilang da dadi da. Siyak ti amu da tatang da. Wan nga rod. Adan samot manin nubyo jay kasinsin ko ulitag. Adaya! Nay, daka mo da ita. Ada ulitag. Kanayon da nga agkuyog. Di yun lang makikita. Ta saan na ayaw awid dito lugar tayo ti boyfriend na. Kasta aya. Isumila ka na ang marabyan nga kaawad. Di pa'y makatulong ang mga awer ka dagiti anak nan. Takanayon mo ti iruruar na. Barang agsimpamot din ay kasinsin ko, angkal. Sapay ko mata finalan day jay anubyo na. Tapno makiasawa mo dun. Kaya ka ngay kasar, Lala. Oray siyak Kaya't ko matante agpakalay sa kanyam tamasikuga kun Rodi. Ay, kastaya. Ay na. May sa nga raw nga ama. At danton anak talala. Wan, iso nga sige. Tangay na amam mo kamatan. Tanasingpat ka. Awan ti bisyum. Iso nga kayat konti makiasawa kanyam. Ay, sige. Jakon ayaban ni amang kaw. Ta saan ang makabiyahe ti adayo dayjay. Siya latan ti dumanon di balayaw. Sige nga ron. Sika ti makaam mo, Rodi. Agawit kami pa ijay lugar da Rodi, nanang. Uray ta natulagan ti kasarme niya. Agawit kami tulangan ito'y no dandanin ti kasarme. Ay, katala ngamdagi ti anak mo nga eh. Ikuyog mo ka di ida. Agbati da payla ang nanang. Tani, ang ginawa kat pasaray maditirek na. Alang nga raw,
agan-anad kayo iti panagbiyahiyaw, anak kaw. Kasano ang mga asawa ka ako nam kaawapay mo urnong maruday? Ang damat ta inwang yung tatang. Kantay tara kanyo ababoy yaw. Ay, awanan dagi niya babaw. Nabayagan ang nalakaw. Kain tainwang kaw. Inlako umagtime tayo gatang ko iti kuliglig. Awang kami ngagpastor. Kahit amom lang harudan ajak unayin makapagnaga po iti nasakit asakak. Sumanaw kayaw. Di kay man sumanirmaw ko inay. Nakasangot iti nubya. Ay na. Naimbag no makaanos iti nubya mitirigat. Apay balasang kaw. Anyat kinayat mau dito anak kaw. Nasengpat ka nagagat, tata. Tatang. Agnad kami pala diti balay Agsubli kami into iti lugar dalala inton dandanin ti kasarmay. Baka mo kayaw. Agam pangalam nga iti baboy ang mapartay intong kasarmaw ruday. Ay na. Naglakatag diskitar. Ne, adamat manok nga insangpat mo, Rudy. Wen, tag si datay man iti tinula. Sagpawan ta iti papayaken bulong ti marunggay. Ay na nagihimasain. Ay, tatang! Ay nyo ngay! Umayumang parjan to insang pwet ko si dain tayaw. Tanay! Nabanuga ka nagtartaray! Nay! Nagtaktakawan manin itiday kangay. Ha? Tangiwa yun! Ibabain da kanilala. Nang takawam di tamanaw kunak. Ginatang ko Anya tinako nga ibagbagayo man. Ay agtal na ka. Idjamon ti kasta nga ramid mo ta nakababain. Apay, kaya't mo ti maipabarangay manen roday. Agtal na kay man. Tilay bagbagayo. Ingkay kailuto na itang. Lukasta? Agtatakaw ni Rudy, tata? Diyak ko makayat nga ibagaday tuwikeng ka. Angam na saysaya at numamwam. Tapnaw, mabagbagam dyan akaw. Kino kanayaw na may pabarangay, takanayaw ngagtakaw iti oraan niya dita. Kunak ano nagbalbaliwan, angam saan pa'y magayam. Aniya? Ay, bareng sikat mamagbaliw kan kwa na balasang kaw. Iswa, tulungan na kumamang bagbaga kan ni Ruday. Apay asiksika ang nagaway, lala. Ayan ni Ruday. Jak nagpakada kanyanan, naglibasak. Anya? Apay, nagapa kayaw? Saan? Manjakon, naupayak kanyanan. Agtatakaw mat gayam dayjay. Anya? Kanayon nga maidarom, gapoy ti pa nagtaktakaw na. Jak lakit di kaya ti makiasaway tagtatakaw. Kasano nga rudang tinatulag akasaryaw. Kat mabalin mat nga kansal. Basta madikon. Agtatakaw, tagbalin nga asawa. Ora awawan. Sa nagpasikog ka manin adagaws. Kasano day tangay. Aganak ka manin nga awan amati anak maun. Talon nga inauna dagiti anak mau. Pasikog kamit ngamin apasikaw. Adi mo pa'y amon anaimbag ti ugali da sa kagpasikaw. Nanang. Malahos to. Di mon sermonan ti anak ta bakay. Taman met ngamin to'y anak talakay. Bagbaga amet tapno agnakaw. Inton maminsan nga menan niya anak kao. Hilati sa manaimbag ti ugali ti agbale na nubyo ma. Apmumton inton sumarunaw anak kao. Makiayan ayat kanto man. Ay saanan ang makinubyaw? Ha? Saan abalay taaddan anak na? Saan kan ang makinubyaw? Padasam ti makinubyaw. Ta mga nuan niya ti maaramid ko kan kalala. Papanaman ang lala. Saan agaputan nakatanggad ka manan kat mapan ka man agbiro kan iti lalakay? Saan, nanang? Inak man ag-apply para abroad. Anya? Ag-abroad ka, anak ka? Tulungan na ka no ni Auntie Anita nga da ija abroad. Ay, ata na saok ngamin kan kwa na idiimawag ti kasasaad mo. Isuan na asyan siguro kan ka. Kaya't ko ta ag-abroad tapno makaurnungak, nanang. Tapno adan to pag-adal dagiti anak ko. Wan,
rumbang laeng a panunutom ti masakbayan dagiti anak mo. Saan la ti pagragsakam ti pampanunutom. Talaw dagiti anak mo apasig nga inauna. Isungag nakam ka na nakaw. Wen, nanang. Idyamon ti lalaki. Di kan makiboyfriend. Tapno saan ka manen amasikugan. Nay, laglagi po maalala. Trabaho ti papanam ijay abroad anak kaw. Saan atap numapan agbirok iti lalakay? Wen, nanang. Danag yun aya. Nagnakemakon. Hello, Lala. Hello, nanang. Kumusta kayo ngay? Nasaya at mait anak kaw. Awan ti rumbang apagdanagam ka dagiti anak mo ditaw. Sika, kumusta ka dita? Mayat-mat Aday padamag ko, nanang. Anya dayta. Ada po rin nga boyfriend ko. Anya? Ay, agtal na ka man, Lala. Di mo't ko nakadikan makiboyfriend na nakaw. Final day to yan, nanang. Isun nga talaga ti pakiasawa, Di kan makiboyfriend ko na. Basta ayatak ti po rin nga boyfriend ko. Sige, tada aramida. Bye. Hello? Hello, mabiit lang, Lala. Lala! Ay na! Apay. Ay, diyanak talakay. Naki-boyfriend manan. Ay na, sigurado nga agsikog manan day di abalasang. Manayunan manan ti talo nga po ko ta. Unay matan day di nga anak ta. Talaga nagtangkan ti ulo na. Bye-bye, Sa balay. Tadak mo't alulo da. Siyak at agbalin adadi da. I love Lala and I want to marry her. Yes. Yes, sir. Lala, sigurado ka ang makiasawa kan. Amangan no agbaliw tumanen ti panunot mo na nakaw. Amangan no addan tumanen pakaupayam kan kwa na. Kit i-cancel mo manen ti kalay sayaw. Saanan, nanang? Ay tak na Britney, nga oray lumakayan. Nasingpat data. Ay ayatan nak, kan oray dagiti anak ko kat ipatpatag na matan. Ay, malakit makaamu kayo nga ron. Agyaman nak. Nalpas ba't laangan ti kasardalala kan ti foreigner nga asawa na lakay? Wan bakit? Ada ginatang da a house in lot ije syudad. Ket inaladan dagiti apo ko ta. Wan nga raw, makapaikawa mo ti kaawanan dagiti apo ko ta dito'y balay. Nay! Nilala ti umawag. Ay, mabit lang lakay. Hello, Lala! Apay! Nanang! Masyakuga! Ay, kat nasaya at aanak ka. Awanan ti rumbang apagdanagan may. Taadan nang ikasarkan ka. Wan, nanang. Iso nga umada kayo sukunan. Selebraran tayo ti panagsikugkumanan. Andan tun pure nga apo ko yun, nanang. Ay na! Wan nga ro, anak ka. Maragsakan kami iti amam. Taadamot lang nang ikasarkan ka, nanak ka. Idulin mo da ito'y sinya. Nay, akin martilyo dito'y. Kabarbaron samat atong. Ginatang ko Kabarbarong nga ro, di ginatang ko. Kagagatang da ita. Idulin mo. Sigurado ka. Ay dinakman alilawan alaklakayan. Amo konti style mo. Style ay bagbagamag. Aguli magkamamulabak. Bakit ha? Karopropal matay sigod ang martilyom da ito'y. Kasto'y matlati kulor na. Wen, tapaburitok da ita kulor. Idulin mo Di mo irura. Jakpay usarin da ita. Binulod mo da ito anya. Ay na, basta idulin mo kaling. Unay ka na iya. Sumanao ka pa'y daang. Aldaw, adangatan na angkel mo dita barayda. Ay, kasla nagpailim at itay-tata. Ay, sayang. Diyak na sangbog. Isublik ko mato'y martilyo na. Awan magagayam dita balay na.
Adansa ni anti di tabalay da tata. Ay, jak mapan di tabalay da. Tama nga no ibagata ng tanunag di asawa na. Ibagata ng tukid day. Akal kalungag ni bakit na. Si kaman lang ti pangibat siya kon di ti martilyo. Ta isublim to ken kuana niya. Ha? Ay wala tata. Sige. Ta usarag man pay. Natukol nga min ti martilyo kay. Jak pay nakagatang iti sukat na. Oh, sige. Alabon, usarang, oray sublim to, ninto may abulan, tapno adda aramatem. Oray makalawas lang usarang tata. Sana balay, ta ipakadak to kinyang kilikaw. Ibagak nga dakanyak ti martilyo na. Awan problema, usarim lang kadakan. Abay, kaano ngayon sublina? Ito'y lang ang kan. Naimpagman kay sublina. Sige, usaram lang ka naan. Oray, tadyak pa yung usaray. Antay, adan ang kan? Karuruar na. Napan na impastaw, dagitay kalding na. Isublik ko mato'y martilyo ng tay. Da kayo na ati pangibat siya. Sige, yagmaw, taitid kuntaw, aldaw. Sino tinangtad dito lang? Jay ka anak ma, ni aldaw. Day takano tay binulod jay kumparim ani atawng, a binulod mo't ni aldaw. Katita, isublinan kan ka. Apa yung akasta? San samot aday tatay martilyo? Isumot day to'y. Color blow, ti pagigaman na. Well, ngamdaan day tan. Kano ka barbaro tay martilyo? Ha? Dimahan kidelagos ay. Ahaw, imposible ah. Katuan siguro Ay, sana ba balay? Yagmaw tayo sublik na ta. Sino nga iti pangisubliam? Kaya kumparit atay isuti ng bulon inay. Ay na paray, oray lumnedak dito nagtagdirak na ulbuda. Kabarbaro ngayon sublik kina Aldo akanakam de martilyong. Anya, apay ka rin nakastangan. Nakadadaan mo tan. Imposible ba na na? Damagam ije ka anak ang aparay. Tanong siya, insublik ka barbaraw. Ang mga no insukat di ka nakam. Dahito yan kibagbaga. Iso adyak kaya tagpalpabulot tayo. Pasensya kan pare Diyak ngamin amaw kasi gayam ti ugali di ka anakam. Agsukat gayam iti gamit. Ne, adakan. Nagpuam. Malay mo na, hindi ka pa'y nakalutaw. Walis ting-ting matagam mo. Wan, napan ko binulod. Napukaw mo, tantay walis ta. Nayag. Pati walis, muludan. Ay, agtal na ka man mo. Kuray mo't sika. Tila mabulbulod mo iti karuba. Sa inton isublim sa balen ti sublay. Lagyuan mo man. Lawat kamot abak-bakitan. Anawaan nak, tamapaisuan ka nga men. Ay, nasumba na ukak. Agpada sa mula iti ugali. Sana kasigo da kastoy, atong. Kano'y nakaranak lang. Isong agbubulod akmutin. Ada di bakit mausi ka atawng? Ada. Sumrag kayo ananaan neng. Ay saan? Ubay ko la kumalaan kay binulod ni bakit mo awalis ting-ting kaw. Anya day jay, nananang. Tay walis ko binulod mo. Isublim mo na. Tanay, usarak mo. Kunam nga isublim madagaws nga mawan mo. Anya binulod ko. Kawang mabinilbulod ko kada kayo, nana. Ay, nagloko kan. Adamot tay binulod mo awalis ting-ting kaw. Ay nalipatan nyo siguro, tinangikabilan nyo. Wano nang ipabuludan nyo. Sana siya, ang mga nukaruprupak lang tibimulod kada kayo. Ay, didak manalilawan sinyang. Si kangaro di bimulod. Ay so, sagkabaw kay ngaminan, nana. Iswadi yun malagip dagiti pabuludan nyo. Ay sana siya, awan binulbulod ko kada kayo. Di da ka man pagkakabawan, nananang. Ha? Walis na aya di binulod mo sinyang. Wen, ngam di mo ibagbagay ti sabali Pudno mga dakam kabaw day jabakit. Isu nga urag darum day jay.
Di dan tumalapat yun, tadakabkabaw nan. Ngam nalagip na mo't asikatin ang bulo dito walis na. Bye-bye ama. Porsonadak ngamin day di awalis. At idug, sana masapul nga agkubuak nga agwalis. Saanin amasapol agumatang taiti gagawaan ta dito balay bakang basta amutang aramatan ti utek ta. Wen na lakay. Kumare, mabalin abuludan tay dakkel akaldero yo. At da ngamin bisitak inton bigat kat nagbabasi mo dagitay kaldero may. Ha, sapay inis-isa kung dagitay kaldero may maray. Pinasilan ko iti kastaunay. Ay kat isak tumat ano isublik mare. Pasilang agtumat iti kastaunay. Ha, ay mabit lang raw tay nakalaan. Manaw ti buludam. Ay kwa, ay may salaang mare. Basta tay kadakkelan kan katibkeran. Lili, apay, anyat pagkakaribuswan niyo, kakalugaran. Ay nakakaataw, natakawan ka numan ng dakaryaw. Kaano pa'y? Idi parbangon ka numaut, tinakaw da ka no ti duasil pundi apo ko na, kentay bag ni bakit na anangina, at dapay ka no karga na akwarta di bag na. Anya, sino ko iti nagtakaw? Atap da, adayo ka no dagijay nga agtatakaw. Ay, nakabutang mo dagita tattao. Idi na panalawas, natakawan mo't da asunta di tadaya. Anya, ay asos, nagawan kiti babain tagita nga agtatakawan. Ay, naimbagla kiday, saan ko nga ugalit agtakaw? Agbulod iso. Yung nagtadag ito'y, tamang pidutan dagitag tatakaw atong. Sige, nalakaayat yung matakawan. Huwag nga roda, sapay nangina dagito'y agamit. Nagalaam nga dita butas mo aping. Binulod ko idikin ni Diana. Nangina ka no daytoy kahit. Madlaw nga rod anang ina. Tanalagda. Kit isublimpay. Sana na. Di na mailapagan ano daytoy. Kukuha ko na. Nalipatan nan daytoy abutas na. Nagkapumanan ayasin yang. Nakasapsapa rin mo ka. Di ka pala nakaimukat. Ngam agkaiwara ka man hindi ta kakaaruba. Adda ka naman nagtakaw idirabiin lakay. Anya, kasino tinatakawan nga? Da sa turnino ka no. Kwartamat ka naman ang titinakaw da. Nasurok ka no a 10,000 pesos titinakaw da. Ay, sos. Nagdakkel agatan. Pauit ka no tikabsat na dayja kwarta. Tapagpuunan da ka no kumay tinegosyo. Ang tinakaw da magkanon. Sayang ang arod no kasta. Di dalagbutang dagitang agtatakaw. Ay, wan nga rod Nagdakas da ramid da dagita atataw. Nagpintasan da ito'y baga nakasabit dito'y likod ti balay da pare karyaw. Nabasbasamot. Natuduan sa. Di dan sama pagananom da ito'y abag. Nagpintas. Bag ti babae. Ay, agin aawag akman. Pare karyaw. Maridalen. Ada kayaw. Di yun samot kayat to'y bag-an nakasabit dito'y likod ti balayon. Awan sumumbat. Ay, lukatakman day to'y. Ni, at magkarga na bulpin kan make up. Nabasbasa. Malahag day to yan. Di dan pagan ano day to'y. Sapay napintas abag. Marisinyang, nalpas mo nga ino sarje dakkel akaldiro may. Ay, wan, nalpasan maray. Alaag man nga rod maray, tapaglutwak man iti tinupay. Taglako akman inton meeting tayo a senior citizen. Ay, mabidlang mare Urayin nak dito'y balkaw, tay nakalaan ti kalderaw. Nay,
Sabali mo't daytoy isubsublim a kaldero, maray. Ay, nay, isumod day tatay kaldero, maray. Sabali, maray. Daan dayto yun. Kun naging pis daytoy. Kun dakdakkel tay kaldero, maray. Ay, na, di nakman alilawan, maray. Day tamot tay binulod ko a kaldero. Sabali nga raod, maray. Di may papilay. Di nak mapagbalinan nga ulbod, maray. Ha? Day tamot na talaga tay binulod ko. Alamon, tapumanaw kan. Ay, jak tuman lang bulbulod kan, talilawon nakmat. Apay ngay akas tamaray. Nagpintas di kaldero a binulod mo. Ngam apay ngay anagdaan mo't day ta isubsublay. Pingaw pay, awan may sa pagigaman na. Katalaga mo't ako kwam na ito'y mare. Amok ton no maminsan. Picturak to ti buludag, tapno da ebidensya. Awan kat babain da, agbulod da. Sano'y sublida, sabalin ti sublida. Ay na, amom lang arudan ti style lang di kagasawa. Ngam, pinabulunan pa lang abay. Nagtalakak ata kumari ka nga raw. Kunak ano nila kay nalang ti kasi ti ugali na. Ngam agpadpada da magayam. Ala, amom tao dumaminsan. Di mon pabulunan ita. Ngam kasanun ngay tay binulod na akaldiraw. Ne, nangalaam di ta islingbag mo atong. Nagpintas mo. Wang, leader da ito. Nangalaam kunak. Ije batog ti balay da sa Turnino. Nakawara mo iyan. Kat amangan mo nubag ni sa Turnino. Diyak mo ah. Diyak dinamag na. Tanukukwa na. Di na mo ilapagan ano da ito yan. Nakawara. Anya? Ay, uray siyak. Adamo na alak abaglakay. Ah, Inwarada mo laang. Isu nga inala ko na. nuli na pa gana na. Alaan, tata sayang. Tata, intay makidaya ijilaang. Ah, abay. Asino at agkasar. Ni Marlon, tata. Intay makipangan. Kagawa na. Ay, adda pasala na nga ta. Adda, tata. Kitnukumbo talang na. Ay, wow. May garo na. Sige, umay kami kinibagat baraw. Usaram ta islingbag mo amapan makidaya atong. Why, si Kangay. Kausarak mo ta. Adabado ka kapadpada ti kulor na. Agpares. Uray siya. Ag leather jacket akmal. Tapno maipares iti islingbag ko. Kahit agrubat ang arudan at ni aldawan. Tapno masapat ang makapila iji panganan. Day! Day, tan siya mo tay sandal tay kaanak kaksinyang. Anya kay mutin. Nagpigsamot ang iwat yung nana. Agbibigbig kay mut. Kahit isumag, nabayaga binunod mo day ta. Ngam di mo yung sub-sublay. Karo-pro pa na lang na ito'y nana. Ay, di yun mo tilawlawatan niyo. Di nakman ibabain dito'y. Nanasinyang, tay samot bag ko day ta ino sa riyo. Tay bag ko anatakaw day ta nga adda karga na akwarta. Ha? Sigamot gayam tinang takaw iti day ta nana. Ay, ala. Ay, sana po no ta. Ha? Ibasar na sa Torino. Saan ang nagtatakaw? Ha? Sikat na nagtakaw iti pagkinkortak. Pagko na tinusarman. Bago matinusar ni Nanasinyang sa Turnino. Ang tatakaw kayo. Ay, naawa na mo may ti pagpagayaw. Ay, saan kami nagtatakaw? Lakay, mapanda ka no iji barangay hall. Agsasarita tayo kano kadagiti kalugaran ta. Anyat ko ang lang ay iday. Awan mo basol ka. Saan tamad nagtatakaw? Di tamad tinakaw dayday. Isungarod amapanta. Ipalawag ta ti amin. Ay, pero wiso dagi abang. Ay, huwangarod Imbati siguro dagiti agtatakaw dagiti abag idinaalad ang ti kargada. Mala, mapandang arunay. Tapno madipinsaan ta ti sayd ka bakit. Ay na, agyaman kami tanaawatan niyo ti palawag may kakabsat. Huwag kakabsat. Saan ada kami tagtatakaw? Itong maminsan, di kay basta pidot latan iti gamay, tasan nyo ako ka. Ipakada yung pa nga umuna nga na.
Ay, uwan pare. Ay, pag nakman mi tayo diyang inaramid may. Isublim nga rudan atay binulod mo awalis tintin ko sinyang. Ha? Kinuray tayo martilyo pare ataw. Isublim ko ma. Daan nga man tayong sublim. Ah, Kantay na pintas a kaldero may marisinyang. Isublim ko ma. Awan, isublik, mare. sige. Ipampaminsan mintong nga isuble. Pati pa itang martilyong pare. Sorry no sa balitin sublek. Ay, sorry kadagiti nagbuludak. Apo. Promise, isublik amin dagijayan kakabsat. Rumbang lang, tamaditar aramidin niyo. Saan saya at tikasta? Wala na, wanway. Saanin ang maulit tinaramid may. Wan kakabsat. Promise, agbalbaliw kami ni Tiasawak. Saan kami nga agbulod iti urayan niya? Tapno saan kami ang masulisong nga garami iti may kaniwas? Nay, mayat mati kakatawam dita cellphone mo kaanakan. Uncle, na kayo magayam. Pagliwliwan nga ron tiyagbuya ti social media. Itay kapay nga ron nga ay ayaban. Ang dinakmet mangmangag. Nagapan niyo, uncle. Napan ko man kinita nagtimulak anatag. Dandani nga minin kat amaapay. Nas kanabantayak ta mga noon na andak. Sapay nakitak dagiti kaabay ko abangkag kat adon ti nagpurusan da iti nateng ijay. Madlaw a binuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw dabantayan nyo tayo mulayo, uncle. Amang naawan mabati kada kayo no takawan da. Wen nga raw. Ay, dumawatak man iti nalamiis a nanumyaw baraw. Mawawak una yan. O sige, uncle. Mabit lang nga raw, tayalaan kayo. Ayan nga mintay cellphone mo aginatang ta, uncle. Adamat ko mapagliwliwaan nyo ano kasto nga awan kukuan nyo. Adda ijajura baks kao. Jakmat kabisado ti kunkunitek ijay. Iso nga agradradyo aklatan ano kasto'y akagap-gapok iji bangkag. Di mat insuro kayo no kasano yung ausarin. Wenag, yung pasigmat ang nagsisiksay ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Inton kwan, tila mapinpindot kaun. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo ata, mabuteng kayon sa iti balasang. Iso nga road nga inyalaan kayo iti cellphone, bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Puro-puri na ramat dagiti friends ko ijay ibay. Pasaray English endak. Jakmet amo ti isong-song batkaw. Ado ti babalasa nga in-add friend ko dito lugar tayo, uncle. Agpili kalangan kada kwada. Awan samot ti mayat. Addan tulata ka di. Aywan. Adda sarakag at chatmate ko inton Domingo, uncle. No kayat yo, sumurot kayo kanyak. Anya nga'y taramida kijay. Kastoy na, uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas, siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, uncle. Anya? Ay, tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot kaanakan. Saan, uncle? Siyak ti makamo ka na kayo. Basta sumurot kayo niya. Malawanan. Bareng makasawan tumot na taon. Oray nalaad ni talakayak mutan. Ikidumakon. Sika Martin, saan man atila isursurom kini ulitag mo? Awan matdakas ng isursurok, nanang. Kan may sa tulungak laeng, takayat na kanumot ni makasawa. Narigat mo't ngagpayso, naglaklakaylatan ngagmay sa. Sayang nagtinalawa abangkag na, awan pangipatawidan na. Ngam kasanon no pagkwartaan dalaang. Di kay agdanag nanang, tadyak mo't baybay an uncle. Barteng ka anakan, agda akaon. Nakapulis ka ka rin. Oh, adatan ni uncle nanang. Nay, bantayam ni uncle mo Saan atila ipaparamid mo? Wala nang.
Kaya't ko ang makaaliwak sa imot basit. Saan lang ay gibangkag ti ayuyang na. Pagpasyarin tayo mo't kasanungay ang makasirpat ti balasang no kasta. Uncle, umunag kayo pa ya. Unak man o nakapulis ka, Martin. Apay mo takasta tilang, Amberto. Right. Apay kaday ipag. Kas kamulan na ipatak dirabang kayon. Nagpuraw unay tarupam. Apay, nagpulbos ka. Nasubra sabot nga agpayso ti pulbos kaon. Ay na, kisay ang basit. Napuskul unay ta pulbos mo. Samo pa'y laim patak day tabuok mo. Ay na, naggrabe mo day tabang lumon. Aglalaok tangot mo, Berto. Bang lukas kada pumada. Ada ngamin saraken may ijay sentro ipag. Iso anas ken amayat ti purmak. Ay sos, ang mga numapabot ngan ti balasang itikasta nga itsura ang bayaw. Tila sasawan niyo mo't nanang. Nagmayat to pa'y ti purman ni Uncle. Ay, uy nga raw. Kakaiso na may suot kon tay puraw apulok. Mano ataw na nakanulin. Ita, mausar ko manan. Nagalas mo't gayam, Uncle. Nagpintas mo't iti profile picture na. Nan. Kita man taladawan na dita cellphone mo. At di man Nay, uwan nga agpaisaw. Nagadayo mo't tilangana. Nagkinis ti rupa na dito'y ladawan. Ngam iti personal. Kasla namurang mag. Nanay, kumanitan iti aglawlaw. Da kayon ti sumangukin ko na, Uncle. Ay, manjak, saanan? Kunak man no makaas-asawa kayon. Ay, saan pa'y gayam? Saan pa'y nga ita? Mangkita tayo ti sa balay. Uncle, nakita na tan. Umasidag ka na tan. Di ta kayon, makaamu kayon kinkwa na. Martay, di nakibati dito orayin nak. Kat, kumusta ti panagpasyaryo, Martin? Anya ngay Berto, ang damo laang nabirukan nyo ang maasawam. Kaslan alpay mo dagita abagayo ang nagawid. Na-scam kami na lang. Kunak no beauty queen. Filter lagayam diladawan na. Ay na, di kay pay lang amin agarom kadagiti babalasang dito'y ayan tayo. Adomot tinapipintas dito'y, naggagagat dapay. Ni Leticia, madlaw nga agkursunada day jayken ka, Martin. Diyak kayat tibalo na lang. Ni may lang arog. Diyak kayat da jay. Nagdayag kan nagbakad. Ang mga ibaltog nak to day jay no makaarami da kiti di na magustuhan. Kabutbutan. Napili ka ngamin unay, Martin. Kahit si Kangay Berto, mangpili kan ay iti armam kadakwada. Ay, kat no pinadas ko idi akinidayan ni Leticia. Ngam nagtadam ti ko silap na kanyak. No di nakayat, nakarkaro pa'y ajak kayat feeling mo't na dya abalaw. Ay, napili kayon tumo ngamin nga agulitag. Inton kuan makapili kayo iti kuggangi. Uncle, kayat yo ti sumurot manen kanyak ang makisinarak iti chatmate ko. Masigurado ko na napintas da jay. Napintas gayam di si kalaangan ti mapan. Umapalaklaang no aginusto kayo Kayat ko ngamin ti makasigurado, Uncle. Iso akasapulak ti backup. Manjakaon. Manyaman din ang agkaon. Apay, di ka pailan na didigra iti damo apan nakisinarak yaw. Sa baliitan na nang, marikriknak. Amangan no soulmate kon na jay. Sapay iramraman mo ta ulitag mo, Martin. Para salungarod niya, Uncle. No jak kayat, saluan niya, Uncle. Saan ka di, Uncle? Sa mapantanya. Kuyugan nak manan. Salahuanan. Nga maudi na ituyin Jakon kayat inton sumarunaw. Ayos lang mo't kanyak nga uray jakon makaasawa. Awan pa tay kasinarak mau. Sapsapulik nga rod, Uncle.
puraw ka no ablaws ti suot na. Kat no nagadumay ti nakapuraw. Ha? Dajay samot angkal. Makita yu kadi tay babae ang nakatakder ija banda. Ang di namat kaingingas tay aday ti profile na. Naiskam tan samot mananangkal. Uwan ngagpaisaw. Nagandayaw ti langan ay timpakitam a picture kanyak. Nakapimpintas ti ladawan na dita silpon mau. Iso nga tada dya, angkal? Uwan samad. Hanggang nay. Di nakipaspasubaw, Martin. Umuna akong nga gawin, angkal. Sumaruno kayong taon. Ay, Martin, uray na ka! Martin! Nay, adamot gayam kadua din nakapuraw itay. Kat puraw ti bado da adwa. Ay, asinungay kadagita ti saraken kumajay ka anakak. Asit gakman ida tagdamagak. Excuse me, asino kadi kada kayaw ti agnagan iti Milo day? Isak tata, apay ka di. Nagpintasan na iti ababae. Kwa adeng. Ibagak paiso Wan, siyak ti ulitag ni Martin. Di mo chatmate mo ni Martin. Ay, umuwan tata. Ngampimanaw mo't kan. Nakitak itayon. Ngampimanaw mo't. Ibagak paiso Ngamsapay ko mata saan na masaksakitan to'y kaduam adeng. Ngamain, nakita na to'y kaduam. Taawan kamot ngamin itay ditoy. Impagarup na nga iso ti chatmate na. Kat dinan sa nakurso na daan. Kasinsin ko to'y kadua, tata. Red flag daytan insan. Naimbaglakit din na nailisi ka adago si tikas dya klase ti tao. Siya kon tagkidaw iti pasensya ka na kayo. Siyak ti mababain gapo iti naramid ti kaanakak. Sana da kayo ti rumbang agbain tata. Day dya ka anakan nyo ti awan babain na. Pasensya kayo mga adeng. Tata, mangantayo pa'y no okay lang kada kayo. Ay, kababain samot. Umay kayo kit din, tata. Da kami ti mangilibre kada kayo. Langarod da kayo ti makaamaw mga adeng. Mayat sakit di tay pinanawak at chatmate ko nga impasa kada kayo angkal. Kwa. Ayos lang, Mike. Naimbagkit di at nasingpad. Inawis nakpay anangan. Inlibre nak. Ay, no kasta. Pasado kada kayo na dya klase ti babae. Ay, katuan latan Iso na lang. Sana kasigurado no kayat nanto pa'y ti makisinarak kanyak. Nasingpad. Di naksamot kursonada. Amangan no aging ga kamila iti friends. Inad mo ko man ay ti FB. Tapno da kayon ti agchatmate. Iso ka no ti mangiad kanyak. Anya? Sigurado kayo ni ti dadya angkal. When ano adda pan nakaikarikan kwa na. No nga ikidawon nang agkita kayo. Mapan kayo? Ay kat mapanak Angamnay. Di kan sumursurot kanyak Taamangan no agawom kanyak kaanakan. Pulos angkal. Jak pagan ano rajay. Kukayo lang. Jak kursonada. Awan sumgar adut-dut ko kenkwana. Sigurado ka. Uwan angkal. Ipabusoy kon ka na kayo. Bareng makaasawa kayon. Saan mo't na napintas? Lumabas akpay kaanakan. Nay. Itugtugot mun samat akanayo na ni Jibang kagnay ta cellphone nyo, angkel. Talagang sa seryoso kayo ti dadya at chatmate nyo, Ay, wain, kanakan. Kid-kid dawag nga raw nga agsarak kami kumamanan. Kaduaan kayo, no kaya tiyaw? Ay, saanan kanakan?
Jak kasapulan ti kadua. Nay, timurad kayon sana, no may papan iti babae. Wen, tajakon paluspusan na jay kaanakan. No aklunan nak na jay, ikasarkaw adagusan. Ay na, agyaman ak Melody. Kunaklakid din ano din nakayat. Roberto. Ay, nagmayatan ti panangimbalikas mo itinagan ka. Kasla musika iti panagdingig ka. Nalagaan nga mintiriknakan ka, Roberto. Kat naragsaka, no kasjay akachachat ka. Ininot mo ten amat-mat nagtiriknakan ka. Kaya't kan ngay kasara, Melody. Sigurado ka kadi? Nagbiitan? Di ka nga taagbabawi? Adda nga mintay pagsasao, ababalwenak ka no, tada siding dito'y pagayusan tilwak. Saan ka kadi amabuteng amatay no bilang laeng? Uray mataya kaon basta kalpasan ti honeymoon ta. Anya? Ang madamag kumanlaay. Anya ka day tinagustuam kanyak. Kat adayo alaklakayak ngam sika. Ay, kinapod na. Nauma akon iti kataebak a karelasyon. Ngamin, awan uray may saan ang seryoso kanyak. Iso akayat kumat apadasan ti addan edad na. Kitsi ka dayta. Kanadlaw ko ngamin anasingput ka, Roberto. Ngamado ti mangibagbaga. At ikanusiding dito'y pagayusan tilwak, ti makagapo no apay asin sinaandak dagi ti makarelasyon ko. Mabuteng da ka no amatay. No siyak, awan kanyak dayta. Uray pa'y nga ta mapuno iti siding taropam, awan problema kanyak. Saan nga umdas apakaupayak dayta? Agyaman nak, Roberto. Sapay la ko mga rod, tadi kan tumauma kanyak. Promise, Melody. Di kag dardaraso daw, Bertaw. Ang mga nupanawan na kantumula ang day tanubyam, taob-ubing nga adayong umsika, kasla anak mo. Bastag sagana kayaw ni pag, ta mga sawa akaw ni ti mabiay. Nabit pa'y matlaan na gayan ayat kayo, Uncle. Ikasar mo adago saan. Jakon makauray ka anakan. Narigatahin. Ang mga numapukaw pa'y kanyak. Talagang arod nga aladan yun Uncle. Wala. Jakon paluspusan ka anakan. Kuyugandak daw ta dumanon tayon. Uncle, adda tayo niti balay tinobya. Di mat isuday jay tay chatmate yaw. Apay ngay, adda mat ka-holding hands na alakay. Ay, saan aday ta tinobyak, Martin? Ha? Asino nga road? Ni, adda kayo matgayaman, Roberto mahal. Ay, well, Melody mahal. Kanuwak dagiti kakabagyak. Danunan na kan. Mabiit lang ang mahal. Parwaro kundana ng itisilad na. Uncle, isuday jay tinobya yaw? Wan, Martin. Ni Melody at chatmate mo iday. Anya? Nagpintas mo't gayam. Kaslasaan mo't ngay so tayo nakita tayo iday. Talaga asabalay. Tadjay kasinsin na tinakitam iday ang nakaupayam. Anya? Uncle, apay nga ya di yung imbagbaga kanyak asabali di nakita ta iday. Ha? Di yun patuluyan ti mangikasar ka ni Melody, Uncle. Pangasyaw. Siyak ti chatmate ni Melody iday. Di nakamutlapagan ano tinubyak. Ta naupayan ang naming pinsan ken ka, Martin. Pasensya ka na. Ngam awan inlimod ko ken kuana. Imbagak ti rason no apay apimanaw ka iti daylingal daw. Iso asori at talaga kaanakan. Anya? Inagaw ni Uncle Berto kanyak na di Melody na nang. Inatrasam nga rudeng. Rineject mo sa ita kasta ti ibaga. Ti amok akat jay saan anapintas ti chatmate ko idi. Ngam kasinsin na matgayam na jay.
Awanan ti maaramidam, tanatulagan ti kasardakin ni uncle mo. Umadanin ti kasarda. Nanang, ison-ison niya, nobyak. Naimbag nga, orasyon. Nana. Ay, kastamot balasang ko. Ay nadamot gaya mo nobya manak ko. Oo, Nanang. Danuman, Martin, makain-inumak. Yalaam iti danum tinobya Martin. Marigatan sa nga agangas. Mabit lang, darling. Apay, nakaamamam iti nobya Martin. Naamamok iti kasar ni Uncle Berto, Nanang. Nagustuak ta napintas. Natayag pa'y. Inaram ko aragaws kat sinong batang nakmat aragaws. Wen angam nagkutong mo tanak ko. Mayat ka di sexy. Ore tabagbagay na ti kinakutong na. Napimpintas nga adayo tinobyak angam ti inasawa ni Uncle Berto. Taob di asawa na itinobyak, Nanang. Ag inanata pa'y Martin, nabanog ako nga magmagna. Saan ta pala anak ka-ada yun? Nabanog ka adagusan. Maang-angsan ka pa yun. Irwar mo man, Je. Nebulizer ko itabag ko, Martin. Nebulizer? Wen, kasapulak no. Kasyo nga marigatanak nga gangas. Hantan nga mapanite. Papananta. Han kon nga. Kaya, agawitan. Ubanak nga agawid niya. Anya? Anggal, dandanin samot kan aganak di asawam. Dakulan ti tiyan na. Ay, uwan Nasken ayagawak, tanay, lakay da taon. Maring laing no kabalakpay ti pumutot iti 5. Akait, si Kangay, kumustamot tayo numiyam. Ikasar mo na. Kasano ngagkasar kami kat kanayon mo't ngagsakit. Awan lagat kila at ngagkapsot. At dapay angkit na. Basit lapan nagnami, kamkamaten ng tayangas na. Anya? Kantay ornong ko akwarta pagkasarmi ko ma. Nagastos men, ta pinagpadoktor na. Ino tanay boss. Ha? Apay ngay? Nakadumat sakit na. Anemic pa'y. Isa kanayo na maulaw. Isumutlaan ako tong Uncle? Gasto sa pagasam. Oray, tanapintas may. Marigatan kan tumanan na makasapolitikas kan kwa nakapintas no sinaam. Jak ammo ti sawag, Uncle. Ada ka pa ilaang mo dito'y balay, Martin. Di mo't itati iruruar ni Sonia ija ospital. Nairuar min, Nanang. Kat ayan na ngay nga road. Intulod ko idan ija balay da itay. Insubli ko ni Sonia kadagiti dadaktel na. Anya? Apay ngay? Sinina akon. Awan maaramidan da, ta saan kami mo't na nagkasar. Kan oray ta, binayadak mo't tibil na ija ospital. Anya? Ipabaklay damot ngamin amin ng kanyak agastusan ni Sonia. Di kang pala nagkaskasar ngam na ganun tinabusbus kaw. Wen angam sayang ni Sonia anak ko. Sapay nagpintas. Oray gayam iso ti kapintasan di ti lobo, no, managsaksakit mat. Awan mo't lat serbina, Nanang. Ha? Agasam mo dayta. Tunggalag pasyar kami. Dayta lamang igam iti nebulizer ti aramidag. Yak kaya ti adda pasyente na, Nanang. Daytang amin kat. Gapo iti kapipilim dayta anak ko. Gaputan na pintas, inaram mo at agaws. Adi mo pa'y am-amunay. Sa ita, basta sinaamlatan, ay kaasimot a ginubyam. Nagpasensya akmat kadakwada, Nanang. Mawatan dakmat siguro. Kit bayan nyo. Tainton sumarunaw. Saan lagan nga akin ruar apasat ti kita ak iti babae nga armag. Tsak kayatan ti agdarasudos, Nanang.